Ilona yini manje seyifaka amasosha asazenza umkhwanazi. Sefuna simsabe sithi umkhwanazi. Unikele ku-WhatsApp uWelile Mchunu wakhuluma noMsizi SA lapho ekhuluma khona ngoMthandeni SK obevele kwividiyo egqoke iy'ngubo zamasosha, ubehamba ecutha ebheke phansi-ke eyenzisa okwesosha. Kuyacaca ukuthi likhulu azolenza lapha kwi-Dundee July. Ngokubona kwami-ke uWelile Mchunu ngathi uthukile noma unokusaba ukuthi ibhomu elizodedelwa uMthandeni ebusuku lizobe linzima kakhulu. Sizokhumbula phela ukuthi uMthandeni SK uzakhele udumo olunye nje oluseceleni ngokuthi akhiphe iy'ngoma zakhe ezintsha okanye i-instrument yey'ngoma zakhe ezintsha njalo nge-Dundee July. Asazi-ke ukuthi ithini i-instrument yaloku cause i-Paris yafike yadla abantu, i-Gucci yadla abantu, asazi-ke ukuthi izafike yenze njani kodwa-ke mina esayidini lami Ilona yini manje seyifaka amasosha asazenza umkhwanazi. Sefuna simsabe sithi umkhwanazi. Hhayi omanqile ngokungafuni ukusala. Phela umkhwanazi nje odume ngezamasosha manje. Sekumayelana nani nesewagqoka. Noma uselandiwe nje amabhubesi akhe ajoviwe. kanti uma ubuke le video yaze yafika la uku-subscribe ngiyawucela bese uyakhomenta ukuthi luthini uvo lwakho okanye uphinde futhi usho ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi le ngoma uMthandeni azoyicula izobe ifeature-rishe bani, cause namhlanje silinde i-instrument bafowethu. Sibonge ne-support kuningi bafowethu.